Inhloso la zale team ukuthi oqala nje igama lasemsika sifuna ukulithatha silibeke phezulu. Sifuna ngelinye ilanga ukuthi siziqhenye ukuthi nathi endaweni yakithi kukhona esakusungula saphinde sakwenza sathatha igama lendawo salibeka phezulu. Ingakho namhlanje simile sithi igama siyalithatha silifaka kwi-map ukuthi nasemsinga nomsinga umncinyana. Yebo zikhona ezinye inkundla ezimidlalo neziport ngokwehlukahlukana kwazo, kodwa lokhu kwanamhlanje sikubukile ukuthi uma kufikwa kwi-cycling asinayo emsinga. Singenayo emsinga sakubuka lokhu ukuthi umsinga uzokuba mncinyana uma singayenza lento ibe impumelelo. Siyabonga ukuthi isiqalo sethu sisitshela enkulu impumelelo.